Pamirsa Krama ring Kabupaten Badung, ring Galah Pungkuran, merasa osah mawinan mewah ngeruruh LPG 3 kg. Arang nyani kewentanan LPG, nenten wantah mewahang Krama nanging taler ngawinang arga gas melon dahan nincap kantos tigang dasa tali rupiah ring tingkat pengecer. Pakang krama ngenenin kahanan puniki sampun akeh kepanggih. Sawetara krama mausang mewah antuk mulyang LPG 3 kg tur kantos keliling antuk mulyang stok. Sawetara krama wenten sane numbas gas antuk pengarga sane langkungan saking harga eceran tertinggi HET LPG 3 kg plekutus tali inggih punika 3 tali rupiah. Nampenin Indika Inucap, Kepala Dinas Koperasi UMKM dan Perdagangan Kabupaten Badung, Imade Widiana matutang indik arang nyani wentenan LPG ring tengahing krama. Nanging dane nulak yening wenten pengurangan kuota LPG bersubsidi. Manut dane kahanane mangkin kepanggih sangkaning regulasi baru saking pemerintah pusat saning larang adolan gas LPG 3 kg ring pengecer. Regulasi puniki wantah mata tujuan antuk mastikayang yening distribusi LPG bersubsidi sayuakti anut sareng tetujon. Nanging wesanan kebijakan inucap ngawinang krama mewah ngaruruh gas utamanyane krama sane durung biasa numbas ring pengecer sane nampek. Asa punika taler ring kalah sane nglantur, paiketandaning wadarang macang krama indik genah pangkalan resmi sane ngadol LPG 3 kg mangdane krama langsung numbas antuk arga sane sampun ketetapang. Parwata Bali Pos.